BJP na kari se 32 ni magi alliance kari ka yauraga te independent mayam su adagi Kuki People's Alliance su loi maximum support tawduna as many as 55 MLA se ruling the treasury bench the phamdokre opposition la hori se Congress ki manga tanga hore even JDU ki taruk kabne JDU ki se isu JDU ki adum madudi yaujaba mi mani JDU ki taruk kab se dagi su makoi ki khudong chaba yengdana manga amaso BJP da muk join toksin kare madugi disqualification ge lairiba order ro speaker namsin thambadagi ngasi phawwa order do lauthokte kari do wi lauthokte no khangde kari khudong cha da balege thangai sengbagi 10 schedule da piriba constitution ge 10 schedule da piriba speaker as a tribunal oina piga da barai do hojing ngasi pide magi tawham thokpa hearing tawgada loire order do reserve to leibani hariba kari wakhandagi no kari yengaga no kari ngairi no speaker na hojiki hariba kano se JDU ki MLA manga gi mathakta leiba disqualification gi matang da leiba order se tabidri se aise praja mayam su hangphom du hariba speaker da adagi amaram da mu khudamai na harida hojile se house da congress ki MLA manga khatang leire manga siga hojike lemhoriba yankai manga sigi yengnabda di khadi minority oire adu wai khoi sum ubada congress ki MLA manga sumai gi tawham thokpa kat motion thangatba adagi kari hani assembly ro question hangba adagi kari hani calling attention motion tawba khadi tawri moi sutok tawdobadi natte khoi sum yengbada adu bo masing yamdabni na ekhoina opposition ki MLA kharana congress ngang ko do yamna kari hani masing yamdabni na khara adum what point ui hariba hojiki ekhoina hari wafam se ada he number ore badi adi kano ne da hojiki government se constitution na hai se government is accountable to the legislature never legislature accountable hoidi moi tawri khuding mak se mase assembly they explain tawdamni government is also accountable to the people never ko people na ai praja da makoi accountable hoy ni accountable hoy ba haidi moi answerable hoy ha bane ba answerable hoy moi na toriba asoi ba mayam do kai do mak soi no ji explain to hom thokpani hoji ke kari hai ni America gi president na nimit khuding gi media briefing to dana ai koi si tore si torani natraga mangwan da question hangi dana masi su press conference ko mat toraga chief minister khangde cabinet minister khangde press conference hojik se nong ta tobo ude press na media na praja mayam ge mahut sendana phagaukcha gi nongoi kapsali bise nakhoi khangdabra intelligence report leidabra nakhoi ge soibra natraga army ge soibra kana ge soibno se hangkhom tho e hariba madu accountability puthokpa do adugi lambi amane hariba aduna ekhoi gi swaidal leba newspaper mayam adagi electronic media yamna dynamic oi phai aduga adubo honorable chief minister adagi leba cabinet minister singse from time to time media da communicate to guta bani mase communication to do se BJP ge honorable prime minister Narendra Modi su media da no ta press conference to de aduna mase India ge democracy ki rating se no mo gi makha da sum handar eba especially BJP na pan matam se da India ki world ki democracy ki leba haidi ma gi ranking se da India se no handar ini kai na da media ki interact to da ba khota ba mayam asobe mayam leba sina aduna aro badai khoi na haining idi kano ni accountability se makhoi hojik accountability do makhoi na answer to draga su hayeng election matam da di praja singna loina khangi praja di sab janta hai dune hariba government na kari tauge ngasai officer singna kari tauge DGP na kari tauge SP na kari tauge khoke se khoi loina uri bani hariba ado makhoi na fail oira pase hayeng electoral politics ni na vote ki matam da madugi account soin pirakhini makhoi da yam bo yam pi bo su pi da bo su ada ekhoi na haining ibdi as a state government na khoi wasak lawre ada laibak tibedi hoji phawgoda cabinet su ne expand to bangam de sarkar ma fully function to gusu ude
chief minister na department mayam loina paisalaga magi di super brain su leibunate loina madu mayam da thabak wena department khuding du yengkheng ponte ba department amagi thabak aise study tawba understand tawba analyze tawba madu decision making mas changi dana ko madu ai khaki brain ngam ponte hariba aduna mi me thawki yen thoga de hena efficient wena hena stumna decision making the thu gani ko adu su to su ude ada sarkar se hojik se phogak chaw gi mi amana sarkar se sire and haibado ai de chung khalaw chum brain khali kaina do makhoina feel to riba makhoina thengnari bado media da phongdo yimne ba aduna hojik se matam su leiri sarkar de khoina haning sarkar ama lei he do thabok oin ong thok piyo ba chin na yaro yariba hojik leiri ba illegal wariba missing illegal way by the illegal immigrant khaki wanate ko illegal way na thabak pangthoi ba illegal arms lai ba mi sing do makhoi de khulai do surrender to holo sugi matung ina chanai ba ground rule do phajana implement to biyo adu na ta beda ngasai ge khulai sing do kari hani safe custody de thamne ai safe custody de thamde na ko je ge sugi kadar me anduna puna cha de moi tonu ma naga da ka ko to ka naga militant da ka ko to su ka pe mai dei da ka ka do su ka pe admai to na free oil le laga di sarkar se lei tab ga chama na re sarkar ama lei ri ha do mayam da thabak oina utpi ho haina khoi appeal to jage pabung hoji khogi pabung khaide mani na su panbi ba handaki hoji fresh attack ki matang che hoji pabung na panbi gi ba makhoina yani habat gi naw saurok tana tawi ne haba wapun si pabung na pukhat pirei si pabung khatana na tana akoi social media da su tongan ba miyam na piba comment se pabung masi dum thengnei adubu hoji akoi je anau ba chief minister mala e adu pabung hoji panbi gi ba ngasai gi unified command gi matang da restructure to gi waphamam su panbi ri se masida karai da haidi akoi gi safety lectoi conflict sida ngak thok na bani khot bane ha miyam na dum makhoi si kuki militant sing gi michang changi kholi haina ba wafam chi babung dum haina da na leira bani adu inau na makhoi gi mathak ta woni attack tawrak pasi babung masi anau ba siem ma la ga su law and order di phagatri ha ba gi mami di babung chauna tari sigi matang da babung unified command restructure taw khot pa kan babung na panbiri si matang da babung gi ba mon ang tang thambe ba kano phogak chaw ikhai phogak chaw gi thodok se yamna khoina serious wena mase lawbu sumi kaina da mase 2023 gi मे की तारीख अहम इरांग थोलक हौबसु मफम स्वाइबाइदनी तोरबुंग की एरिया स्वाइदा अदा इरांग से खरा फबगे मौंग ओइना तौदना हाना डिस्प्लेस तौदना चेलुरबा मी खरसु हाइबा मयम मकई दा अमुक हंजिलक्तना लैरबनी हारिबा अदा नोमै कापकसिदा अमुक हना मखोइसि मफम नमु थादोबना चेलिसिबो अदुगे लैरबा मी सिंगदुना करी हाइना हाइगे दा खबरदा यावजुबा करेना हाइगे दा अस मसिदि हानगी 2023 की इरांग दुगी अमुक नौनो हंजिले अदना अखोइना सरकार अमा लेरे सरकार सिनो खोइगो ngapi senbigedra haina khalubani adubo सरकार से सिबगा चमाने रे ने दमाइ दोना खबरदा मखोइगे मफम दुई मी सिंगदुना हाइ सिबगा चमाने रे हाइसे अखोइ ngapi senbidre सरकार लेतबगा चमाने रे हारिबने बको असिमा वन साइड सेकेंड साइड तमोन सु फजना हाइबे रे खोइगे इंडिया की आर्मी दा मुसुंग सीआरपीएफ दा नोमै कापसिन बाइबसे it is something like waging war against India. The army has India की force ni, central force is the खुलाई था भाई से anti-India की activities मनी. अदुना waging war against India. हाई बसे national security द कारकदुरी ने हरिबा. अदु मसे कोई तुमिन न सम येंगदरा लेगदरा. कुकी नो बुका पसु अमन अतोपम न बुका पसु समाय तो न कापक पसे याम serious होबो पोट अमने हरिबा. हाउ की बस सही यानी होम सिदा कोई इरांग से फरबरा आइना खलुरे अदुबो हाइबो मतम सिदा हाइबो मिलिटेंट कांगबु सिंसिदि बोम सादना खुलाई सेमदना लेरमे अदोगे हंदकी तरी 15 दा कापा इबसे बोम हो गयोन कापे एन हारे अदो खुद हल्ले खुद पुदि हल्ले हाय अद कोइनो पामिदि खुद तो हनबद नते हरिबा हाइबा मणिपुर की मफम खुदिमक्ता हौजिक लेरिबा आइने यादबा कुचु खुलाई म्याम अमा
ป้ายนั่นเลยว่ามิลิเตนซิงมิสเกรนซิงต้องป้ายบุคลายเสียมันสิไอเนียเดอาร์มส์เอกิมาคาเดียเดมาคุยตะกี้คุลายเสียไอคุยลกทกผสมีอะดูก็คุลายป้ายว่ามีสิ่งตัวอิลลีเกลไว้นะตะกันเนาะคุลายป้ายว่ามีสิ่งตัวอาร์มส์กีเอกิมาคาดาโปรเจกต์ตัวเราก็มาคุยดามาติกชาบะดันดีพี่ผมถูกตัวปีกันเดี๋ยวนี้อันนั้นอาหุมสุบดาวิจิตรตามวันสุดฮาริสดา law and order maintain ตัวกุศลกีมาเท่าเสี state กีมาเท่านี้แต่ว่าน่าสุดยังกันนะฮะมันสิ state กี sovereign function ก็วิมันสิ state ขัดตัวก็ได้ว่า sovereign ให้ที่ไอ้ค่อยขัดตัวก็ได้ว่ามีน่ะตัวก็ได้ว่านั่นแต่นั่นที่ให้วันนี้ไอ้ค่อยได้ไอ้นั่นปีว่า constitution แต่ว่าน่าวิจิตรให้ไปกันเลยlist to ก็ได้ก็อดูสเตทกีลิสต์อดูกี่สิ่งให้เรียกว่าอันนั้นสเตทมันน่ะมากิตัวผมทบทวนกันหน่อยว่าสเตทกี theory ได้ไอ้คนน่ะ political science นั่นตระก็การิกุมนั่นในนั้นว่า public administration ได้สเตทกีมาเท่าเสียมากิ citizen สิ่งกี safety and security ปีบสิเนว่ามาคุยกัน life อมสุง property protect ตัวกุศลเนี่ยให้เรียกว่าอันนั้นมันนี่พูดกัน context ที่ state government of มันนี่พูดนี่ state government of มันนี่พูดสินะ마기 시티즌 싱 아시부 ngakpa senbagi thabak se tawba ngamdri se karigino hariba masi prajana koina hangbata abani state government da intellectual sing hangbata abani media na hangbata abani why the state is failing in discharge of its duty to protect its citizens ko ado state se fail waraga ade state se leitabu chamana raga de ekoi kari kanari state leitre government leitre de ekoi kari haini kari tau gada ke asin ni heriba state sida na khoi tau gada na thau to biu na khoi ke constitution pi ro mandate to thabo oina pakthok pi oina khoi demand tau gada ni hoji kari ta hai de khoi honorable chief minister khang de ama khang de cabinet minister khang de home minister khang de phogok so ekai ke phogok so ki da nongmai kapok pu ki matang sida kari statement pi thage ba government ki side ta ke ai khoi mase yadi bu harsu ai se condemn to we bu harsu ai di ngasi ho da thengdri mayam thengna bi ram yai madu condemn to bu da natna masi ki irang se tholai ba masi umba illegal ba thabak se muthat na ba thabak khar to bu tai state have se law and order maintain tong no be dang ta structure ma lai ha re ko administrative structure hai ta re ko administrative structure se top the chief minister lai re ma ge council of minister lai re adu bureaucracy ki level la khwai de ki maru oi se chief secretary lai re ko adu bu exactly directly handle to duri di director general of police ne ha re ba director general of police bu ma bu mateng pang ba ADGP IGP DIG karika khara lai re mongon the intelligence ki report pin na ba adige law and order ki maintain to no ba operation adu ada karika lai re ko adu district level da ngasai ki SP am lai duri ni hari ba district administration na ma lai duri ni adu makha da grassroots level da ngasai ki OC nungsi ama ma lai duri ni hari ba masi singhi ma thau je kai no da number 1 da administration ma chalai ge di intelligence gathering si ne hari ba manipur sarkar na intelligence collection to no bai dam ta paisa kaya masi disclose to na spend to ri ni khorsa to ri ni kana gumba mi ama illegal ba arms ka loina na mafam mamada chatpa na traga mafam mamada kari gumba illegal ba thaba ma to ni hebagi to wa leiba targa di madu ye paw do DGP da paw pi dana masi operation to hun bata bane hari ba madu thingho bata bane adu thingdana dum yadra sum torboy di 2023 ki irang do amu hana hanjalakdana le khoi ki manipur ji hojik se english ta har ga keo sai tare ko NRK ki mong ne hari ba kana amata khoi mapu panda ba he do mapu panda ba lam ma oiduri ni aduna ma se is complete failure of the state ki missionary ne hari ba who is to be held accountable sigum gi da de mu constitution da mu yeng ra ga de chief minister amsung home minister ani asine hari ba ngasi mai makha da DGP do makhoi na suspend to ge to ro thado ge ga thado khro adu gumba structure ma lai ra ga de khoi manipur ki people sing yam da suffer to ni adige mari so point da hoji ke lai ba unified command ge da tamona su question khara hange hari ba unified command se kaino ni mase tamona hari yam so mi coordination to ba mase intelligence sharing ai na hai khoi chief secretary nge da khoi su member wena su meeting sim yawe hari ba masai ge lai ba tongan ba security ki force BSF khang de CRPF khang de Manipur police khang de army khang de mase
punna maruaina masi counter insurgency ki operation da hojiki unified command is lakpane hariba not in maintenance of law and order akhoi manipur se law and order ga counter insurgency ga se overlap to gum to re hariba ga se ke punsin na ba aduro hoidi law and order maintain to buda su masigi counter insurgency law and order si de am na ngasai khulai pai ba kai ga si kya yaw gan de ba khoi gi di ayam na insurgency ki thawak ji la hekta ayam si yaw sel ba sophisticated weapon mayam yaw ba adu yora me na ma khoi theng na ba si state ki security force khakta na masi ngam de adana ma khoi mateng pang na ba gi dang te ne ba army lai ba crpf lai ba army ka hai si di ayam na thangai cheng ba gi di tangor su hai bi ni masi di ai khoi gi lebak si bo atop lebak la landarak ba da maduda defend tong na ba ne hari ba the role of the army is to protect the territory of a country natra adu ai khoi si nei se counter insurgency da army se nei kaina police ka tana to ba adequate hoi de na kari mo manipur police ka tana adequate or ba de army ge ai noi tarka lai de khoi loi thengna ni highway are ba ai khoi lai ba manipur ki police manipur rifle irb se phajana commando sing si phajana sin ga de army ki crpf ko su ko su darka lai de hai ba adu masi sin na matam se da ngasai ki chain of command ma darka lai ri hai ba chain of command se krai de horoka da ge da chief minister de horakani home minister de horakani maduda unified command ki role se yam maru oi hai ba kana na hai ga kana na kari to ga da ge se unified command ki meeting da ai koi lepe hai ba lepe matam se da nang na si thabuk se to ro nang na si to ro na crpf na si to ba bsf na si to ba manipur ki police na to ba na khoi pun na to na ba adu ki khoi pun operation to da kana na lit to ba khopa hybrid sing se mase loi decide to go do ni aduna hoji ki lai ba 2023 dagi unified command se Sri Kuldeep Singh ma kanoni IPS officer retire ni mangonda adum leiri ba se khoi ge honorable chief minister na traditionally how give matam dagi paidana la in ne haruba mase mangonda hanjan bom thoi aduga mana direction pibam thoi adu mase chief minister to mase hajil hanwang amdri ba se aikoina sum jeng ba da government gi mase ason bane na khalle hariba probably makoi da mase nei pai ga no Kuldeep po sum pai mo pai lu ka na Delhi di haira am su ya hari ba ai masi conjecture ni ko moi to ri mong jina otherwise traditionally ai koi gi kari hai Jammu and Kashmir da je ki kano se unified command ki chairman se kana no ge the lieutenant governor no oi hari ba hoji UT oi gre ko ana governor no oi rami admai to na sai gi achoba political gi oi ba su gu masina command sigi kano tu toro matung sida mana order piraka do ni si to hai bisi bo adu gi ngasi di order si pb no mi lai ribra lai tabra hai se question na mani aduna mase honorable chief minister amasung home minister na mase makhoi ge responsibility hena ne na khalaga mase thabak se pangthok kam thok ne hariba mase pangthok targa di manipur gi law and order situation laiba manipur na thenglariba serious crisis se hoji horen pharakani hai bai khoi udiana admai tawna ahamba round se dai hajage okay thank you very much babung ai makhache babung nakalama romda akhigi hojik lairiba situations akhigi good governance amagi mami di sungta tadre adubu good governance ama porak pa have se akhigi opposition gi su achauba responsibility ma lairibani adum pu handak ki akhigi pangthok ki assembly si de dumag yeng se ba babung opposition ki maikei de ki lairi ba kaino issue kari kara si da ka chu thoidok na makoi raise to ba aduga makoi vocal oi bese pabung thengna de sina yeng ba da mali se ta sengna BJP ki anau ba CM amadi lai harga su ta sengna yengak ba da opposition ki maikei de gi su hanagi former chief minister nong thombam birem se pam da ba ma oina lauthoga anau ba ma replace to ba gi kaino makhak su pabung yam man ba makhak uri ba simak na ngasai ena akoi pabung da su dum hangjaba habidi akoi gi representative sing se amaga makoi gi cooperation ji laita ba amaga adukimati haidi chokri si khak pam bagi mami khak si u basina su ngasai gi akoi government of India na neglect si yongna haidi punrabani unite oirabani adugi mami am su tai pabung si gi matang je hojik si dumak miyam na dum ngangna ba sakna ba dum tai pabungi speculation da di pabungi point of view da di pabungsi kari kamain thambini khoi ge democracy je meaningful oina leihan ge hai ta ra ga de opposition
strong opposition ให้ตาเลยนี่มาปังกันบ้าดูมา opposition นั่นมันดรการไว้ฮะริบะอันนั้น strong opposition เลยแต่นะ democracy की नियम शुम न थबक पंखत पाइथोक पा पंखोक कुछ गम दे हरी बा अदा मणिपुर ले बा politics दी मसा मसा की खुदों चाबा अदुदंग येंग बा politics ओइन तौ बा है तारे से हो के बा 2022 की election सिदा BJP ना कारी से 32 नी मागी alliance करके यावरगा ते independent mayam su adagi cookie people's alliance su loi maximum support tawduna as many as 55 MLA se ruling the treasury bench the phamdo khre opposition le hori se congress ki manga tang ai hore even JDU ki taruk kabne JDU ki se isu JDU ki adum madudi yawjo ba mi mani JDU ki taruk kab se dagi su मकोई मकोई के खुदों चाब येंगदना मंगा आमसो बीजेपी दा मुक जॉइन तौसिन करे मदुगी डिस्क्वालिफिकेशन के लैरिबा ऑर्डर रो स्पीकर नमसिन थंबदगे ngasi phawwa order do law thokte kari do wi law thok tarim no khangde kari khudong cha da ba lege thangai semba ki 10 schedule da piriba constitution ki 10 schedule da piriba speaker as a tribunal oina pi ga da ba rai do hausi ngasi bo pi de मागी तौफम थोपा हियरिंग तौगदब लोयरे order to reserve to लेबने हरिबा करी वखंदगे नो करी येंगगा नो करी ngairibno speaker na hojiki hariba kano se JDU ge MLA manga gi mathakta leiba disqualification gi matang da leiba order se tabidri se haji praja mayam su hangphom du e hariba speaker da adagi amarom da muk khudamai na haida hoji lei se house da congress ki MLA manga khatang leire manga siga hojike lemhoriba yankhai manga sigi yengnabda di khadi minority oire adu wai khon sum ubada congress ke MLA manga sumai ge tawhom thokpa kat motion thangatba adagi kari hani assembly ro question hangba adagi kari hani calling attention motion tawba khadi tawri moi sutok tawdobadi natte khon sum yengbada adu bo masing yamdabni na ekhoina opposition की MLA खरना कांग्रेस ngang ko do yamna kari hani masing yamdabni na khara adum what point ui hariba hojiki ekhoina hari wafam se ada he number ore badi adi kano ne da hojiki government se constitution na hai se government is accountable to the legislature neba legislature accountable hoi di moi tawri khuding mak se mase assembly de explain tawdamni government is also accountable to the people neba ko people na ai praja da makoi accountable hoy ni accountable hoy ba haidi moi answerable hoy ha bane ba answerable hoy moi na toriba askhoi ba mayam do kai do mak soi rim no ji explain to hom thok pani hoji ke kari hai ni america gi president na numit khuding gi media briefing to dana ai khoi si tore si torani natraga mangwan da question hangi dana masi su press conference ko ba toraga chief minister khangde cabinet minister khangde press conference ka hojik se nong ta tobo ude press na media na praja mayam ge mahut sendana phagauk cha gi nongoi kapsali bise nakhoi khangdabra intelligence report leidabra nakhoi ge soibra natraga army ge soibra kana ge soibno se hangphom tho e hariba madu accountability puthokpado adugi lambi amane hariba aduna ekhoi gi swaida leba newspaper mayam adagi electronic media yamna dynamic oi phai aduga adubo honorable chief minister adagi leba cabinet minister singse from time to time media da communicate tawguta bani masi communication tawdabase BJP ge honorable prime minister Narendra Modi su media da nongta press conference tawde aduna masi India gi democracy की rating से नोंग नोंग की मखा दसुम हंदर एबा स्पेशली बीजेपी ने पान मतम से दा इंडिया की वर्ल्ड की डेमोक्रेसी की लेबर है दिमाग की रैंकिंग से दा इंडिया से नोंग नोंग हंदर इने कहीं ना है दा मीडिया की इंटरेक्ट तो दबा को तबा मयाम अशोभ मयाम लेबसिना अदना अरोय बदाय कोई ना हाइनिंग इदि कनोनी अकाउंटेबिलिटी से मखोय हजिक अकाउंटेबिलिटी दो मखोय ना आंसर तो द्रगसु हयंग इलेक्शन मतम ददी प्रजा सिंह लोन खांगी प्रजा सब जानता है दुनिया गवर्नमेंट करी तौगे ऑफिसर सिंह करी तौगे DGP ने करी तौगे SP ने करी तौगे खोके लोन उरीबने
ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ electoral politics ꯅꯤꯅ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯁꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯚꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ as a state government ꯅꯈꯣꯏ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯨ ꯁꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯎꯗꯦ चीफ मिनिस्टर ना डिपार्टमेंट मैम लोयना पाइसलगा मागी सुपर ब्रेन सु लेबे नते लोयना मदु मैम दा थबक होइना डिपार्टमेंट खुदिंग दु यंखिंग गम पोंते बा डिपार्टमेंट अमगी थबक ऐसे स्टडी तौबा अंडरस्टैंड तौबा एनालाइज तौबा मदु मदु डिसीजन मेकिंग हम चंगी दना को मदु आई खकी ब्रेन गम पोंते हरेबा अदना मी मे थबखि यंथोगदि हेना इफिशिएंट होइना हेना स्टुमना decision making the two gani ko adu su to su ude ada sarkar se hojik se phogak chawgi mi amana sarkar se sire and haibado ai de chung khlak chum brain khali kaina do makhoina feel tawri ba makhoina thengnari ba do media da phongdo yim ne ba aduna hojik se matam su leiri sarkar dai khoina haning ba sarkar ma lei he do thabak oin ong thok piyo ba chin na yaroi hari ba hojik leiri ba illegal wari ba missing illegal way by the illegal immigrant khagi wanate ko illegal way na thabak pangthoi ba illegal arms laiba mi sing do makhoi dagi khulai do surrender to holo sugi matungina chanai ba ground rule do bhajana implement to biyo adu na ta beda ngasai ge khulai sing do kari hani a safe custody de thamne aye safe custody de thamde dana go je ge a sugi kadar me andna puna cha ta moi tonu ma naga da ka ko to ka naga militant da ka ko to su ka pe मैथई काप कापे अदमाय तौन फ्री लेहलगदी सरकार से लेतबग चप मानरे सरकार अम लेरी हैबदो मयामदा थबक ओइना उत्पियो हैना खोय अपील तौजगे Okay, thank you very much.